Ага. Ага. Так. Арасындағы боштук ал дизайнды иреттөө жана дем алып туруусун камсыз кылат. Ага. Так. Дем алып туруусун. Ага. Так, давайте дальше. Өңдөрдүн палитрасы дизайныңызга көрүп берүүдө аябагандай зор мааниге ээ, мыкты өң таңдап, дизайныңызга укмуш баа бериңиз. Өңдөрдүн палитрасы дизайныңызга көрүп берүүдө аябай зор мааниге ээ, мыкты өң таңдап, дизайныңызга. Ага. Так, дальше. Болду. Башка жок. Ага. Что, отлично. Эме тексттердичи буну дагы оңдосо болобу же или бул уже жасалганды Бакытка айтыш керек да. Бул Бакытта сүрөт болуп эмеси калган. фигмасында бар да, ошо фигмасынан өзгөртүп кайра буякка жүктөп коет да. Если убактысы болсо жасасын, эгер болбосо анда биз эмеде көрсөтө берели. Эмеде оңдош керек, бирок желательно да бул спринтти прям бүтүрүп салса, анан кийинкисинде, чтобы у нас задача не оставалась, да. Так, с графикалык жана веб дизайн үчүн Жок болду. загрузка болгон Чыкпай жок. калды. Так, здесь image couldn't. Градиенттер боюнча неме берген. Кайсы түс менен кайсы түс кошулганда кандай градиент чыгат? Бүттөр чоң окшойт анда. Оор окшойт, бирок мен жана кирип атканда в принципе ачылып аткан. Азыркы балким кайра эртең ачылып калат. Ну ладно. Бул эмеден болуш керек. Так, все, да? Градиенттер боюнча в принципе 4 эмебиз. Так, все. Лайфхактар бүттү. Дагы 2 сөздүк. Текстти карап көрсөңөр, мен оңдоп койдум да, болот бекен. Кайры? Текст. Жана ырдычыр. Азыр. Мону бүтүп таштап, анда ошоко кетели. Кыргызча сөздүк, веб дизайн оформлениясы сонун болуптур. Ой, менин баннердин веб дизайн боюнча үстүнө эметсек, веб дизайн боюнча терминдердин кыскача сөздүгү wiki словарь. Адаптивдүү веб дизайн, адаптивный веб дизайн, которгондо адаптивдүү веб дизайн. Кыргызча. Так. Тетиги кыргызчаны башына кое алабызбы? Адаптивдүү ошону эң биринчи кылып. Которгону деген керек. Которгондо дегенди керек эмес. Керек. Ким кылат? Жаркмай. Мен кылдым. Ошону Ринат убактың кетип атат да. Давай. Сен жылдырып бер, мен биякта жылдырып турам. Все. Могу кыргызчаны эң башына кылам, потому что биздики кыргызча сайт, и почему английский и русский должен быть на первом месте, да, пусть кыргызский будет на первом месте. Так, Өткөндө Ринат айтып аткан ошол сунушту жылдырам деп унутуп калдым. И все равно караганда эме болуп калат экен, эмнеге эме депчи. Так, и минимализм, анан тигилердики тура берсин, в принципе. Ошо сразу эметип жазылган турбайбы? Туура келбеген. Сонун оформлениясы да жакшы болуптур, сол жактагы эме кылып. Композиция, ну-ка. Композицияны. Композиция. Курамы. Аны дал келбейт да, Google'да ошентип жазганда, ошентип койдум да. Аны эмеде эле жаза бер. Композиция деп эле жаза бер. Которулбайт негизичи эме ал термин. Композиция деп туруп анан эменин скобканын, скобка. Да, эменин скобканын ичинде курамы деп жазып койсоң болот. Композиция деп туруп эле анан эмеде кыргызчагачы. Астында экшн деп турбайбы, ушул сыяктуу кылыппы, аракетке чакыруу дейт го. Ушул сыяктуу бир стилде кылсачы. Эң астында турат го. Тетигилерди дагы, үстүндөгүлөрдү дагы. Ошол сыяктуу болсакпы, билбей атам. Тиги композиция в принципе эме композицияны эме
композиция деп туруп эле кыргызчасында элечи скобканын ичинде курамы деп деле жазып коелу да. Как бы. Так, давайте. Call to action аракетке чакыруу. Аракетке чакыруу. Призыв к действию. Сөзмө сөз которгондо аракетке чакыруу. Ошону дагы кыргызчалардын биринчи местага коелу да. Так. Кыргызчаларын биринчиге койгузуп жагам анда. Азыр Ага. убактыбызды албай эле коелу. Ага, давайте. Zoom каркастар wireframe. Железный Сөзмө сөз каркас, железный каркас. Zoom каркастар. Бул жака Бул- эки бир түрү. Ме чабуулу колдонуу үчүн сценарийлер жаза. Ага, прототип. Ага. Все, калгандарын RGB чыгандай которулуптур. Красный, зеленый, жашыл, көк түстөр. Ага. Favicon. Любимые иконки. Ага. Жакшы көргөн икон. Сүйүктүү иконка, да? Же Ошо Сүйүктүү. туура келет окшойт. Сүйүктүү иконкалар. Ага. Ошентип коелу. Все. И тогда все. Бул эме бүттү. Тоже оформление очень хорошее. Тексттерин бир сыйра Багдагүл, Бактасынбы Багдагүл же эме Нурайда. Алып таштап кой берейин, курамы деген сөздү. Кайсы каякта? Композицияда дегенде курамды ала турган болдукпу? Аны эменин ичинде, скобканын ичинде жазып кое бер композициянын жанына. Композицияга курамы деп аны таштап кое беле. Анын башына композиция деп эле жаза бер. Же по идее прям композиция. Композицияны баары эле түшүнсө эле курамын өчүрүп эле коеюнбу? Макул. Так, Да. все. Пока что был для примера говорю, по те, которые там пишут, да, где-то я читала, там, тиги тилчиге кайрылгыла, бу тилчиге кайрылгыла депчи, это же у нас просто сейчас идет пилотный, да, варианты. Аны деген все уже серьезно уже чыгат дегенде, биз муну башкача полностью уже будем консультация алабыз да, бул эме болгон адамдардан. Уже будем сидеть, даже консультация албасак деле, уже мы будем сидеть именно ушул терминдердин словарьдары менен бар эмелери, кыргызча словарьларчы бүт ар бир сөздү эметкен. Ошондойлор менен уже отуруп уже профессионалдардан дагы эметебиз. Мне кажется, сейчас мындай жаңы баштап атканда биз аларды андай иштер менен, мне кажется, не надо их беспокоить, да, бул кандай болот, тиги кандай болот депчи. А когда уже серьезный иш болгондо, да, уже пойдем, да, ошол эмелерге, кишилерге, которые могут нам подсказать. Так, бул эмне экен? Бул логотип Nike. Сиз билесизби? Бүгүн кошкон немебиз? Section. Акшн эгемендүүлүк декларациясы Карсон шрифтмен. Супер. Класс. Фактылар беле, интересные факты. Класс. Nike текшербиз. Класс логоюндар сонун. DreamWorks супер. Apple дагы. iPhone. Цукербергке сүрөт коюш керек. Жашыл түс дальтон. Жана жашыл түстө дальтон бул көк түстү эң жакшы көрөт дегенди билдирдим. Ошол себептен мобилдик тиркемесинде көк түс басымдуу кылат. Компьютер чыкканы. Биринчи компьютер. Маус. Батыш жана Кытайдын веб дизайны кандай айырмаланат? Супер. Класс. Мазмундуу структура. Бияка түшпөй эле коюш керек да. Берге чейин токтотуш керек. Анда биякта дагы у нас задача до этого. Давайте Trello запишем до презентации мы должны оформить астында турат го. Эме силер билесиңербичи? Ошонун заголовоктары тиги биздин фирменный шрифт кылып, жашыл кылып, анын астыңкыларын дагы так эле үстүндөгүдөй кылып оформлять этип, жанына желательно сүрөт болсо, подходящийчи подборка фотографий жанына. Так.
Белгилүүнүн толтуруу, И толтуруу, дедлайн нужно поставить эртең кечкиге чейин деп. Эртең кечкиге чейин деп. И такс. Эртең кечке чейин дейли. И аны жана экинчи спринттин задачаларга коюп коелу. Ал ким кошту эле кимдин убактысы бар ошол жака эмени бир сыйра просто над оформлением посидеть тиги эме менен, цвет менен жана жашыл цвет менен. ушундай, Ага. 5ке чейин деп Так. койдум. Ага, все. Эмеге экинчи спринтке коюп коелу. Экинчи спринтке. Ага. Так, и эмесин цветтерин дагы сразу боёйлу. Экинчи спринттин цвети тетигинде кызыл да, ошондо кызыл болуш керек, чтобы потом архивация кылганда не путались. И ошону ачсаң үстүнө басып койсоң тигине эме деген турат го. Меткабы? Метка деген. Ошону бассаң спринт 2 деп турат. Ошону. Ага, все. Ну ладненько, все. На этом, получается, у нас задача бүтүптүр основной буюрса, в воскресеньега. Эме белгилүү болду. Арчабек өзү эле выступать этет го анда, Тексттерин оңдоп коюп тур. Текст. Эмеге. Азыр. Эми сонун болду окшойт. Узун текст болуп кетти да, дизайн, лайфхактар, сунуштар узун болуп атат, мага ушундай көрүнүп кетти. Нормально эле болот го дейм. Ушуну чекесине койсочу, мына жазууну бир чекесине, жарымына кылып. Логотипти бир чет, сөздү бир чет кылыппы? Мейли, нормально эле. Пусть пока что так. Жанагыга салыштырмалуу азыр пока жакшы болду. Кайда көрүп туруш керек байкалды. Дагы Notion өзү көп өзгөрөт го. Дагы ага чейин дагы эмне болуп кетти? Пусть пока что так турсун. И анан еще этот эметебиз да. Жана эмени ачалчы, Нурайда дагы өзгөрттүм деди. Ой, Нурайда дедим. Жылдыр эле койдум, карап көрсөңүз ошону. Болду жам. Жок, ошону кое туруп, тиги неме болуп калды окшойт, тиги могу кооз деген сөзчү көктөп туруп, отдельно болуп калды. Аты үстүндө бир сөз. Ничего страшного. Ортосунда боштук болуп калды да, кооз деген эме кетти. Билбейт экенмин. Неме кылсачы, могу так, могу ачыла элек деген, түштүн ачыла элек деген өйдө көтөрсө болот болуш керек. Кутучан тоже өзүнчө бөлүп коелу, төртөөнү тең. Ооба, өзүнчө болсо төртөөнү теңчи. Окшош болсун деп да, Баягы төртөө тең моундай аралыкта. Ооба болот го. Азыр. Жок. Жок, тура берсин. Визуально аябай деле жаман эметпей эле тура берсин. Потом этот посмотрим там. Да, тура берсин, көрөлүм. Пока тура берсин, эч эмеси жок. Все. Эң башы моундай болот да. Так, тет жака, могу жакачы бир фон бербейлиби тетиге үстүнө ак турган жакачы. Так. Фон берип көрбөйлү, кандай болот экен, однотон жок, андай бытылдак эмес. И эме. Интернеттен издебейлибиз бүтүндө. Мындай жакшы бир эме фон, андай градиент дагы койбойлу, градиент уже почему-то мне последнее время көп эметпей атат. Так, давайте поищем что-нибудь такое. Так. Если поставить именно цвет обычный, вот этот бирюзовый, попробуйте поставить. Давайте. Именно вот именно. Сейчас я попробую поставить. Сейчас, секунду. Так. Логотиптин дагы фону жок да? Или нет? Сливать этип калат, да? Жок, не будет. Белый фон бар да. Эмени
Фон эметип көрөлү, анан кийин могул жакта сайтыбызга көңүлдүү саякат каалайбыз деген бир линияга чыкпайт и в принципе тут нормально эле. Тетиги эмечи каталогду кароо дегенди бир аз өйдө көтөрсөк көтөрүлөт бекен же көтөрүлбөй коет бекен, кичине. Тиги башка. Там при сужении экрана он все равно вниз спускается, так что filters при масштабировании он то вверх, то вниз, да? Бул жакта бош болуп калды. Вот справа. Ну, пусть ничего страшного, это, в принципе, пилотный эчемеси жок. Потом попробуем. Ну, эме дагы эметип көрсөң, общий видин көрсөтүп койсоң. Так, бета. Тетиги эмне деген значок экен? Кутуча бета, анан деп жака. Это эме экен, мышка экен, да, кто ходит. Арчабек, Ну, Сейчас, кажется, очканда еще лучше смотрится, чем просто белый, да, и тиги лого стоит, да? Можем фиолетовый фон поставить, по-другому сделать. Давайте сейчас. Бизге второй цвет керек окшойт. Не основной дополнительный цвет. А то бүт эле бирюзовый болуп калды. Тетиги эме это уже готовый, да, вот это hello, там нельзя, да, поменять вот это на другое слово, это уже готовое, да, вот это, что стоит. Можно поменять. Да, это гифка. Много времени кетет, да? Надо делать, да? Ничего страшного. Так, тогда кутуча бета и так, ну, в принципе, нормально. Это ортосундагы көп эмеспи, кутуча кутучасы менен сайтыбызга мына мыкты сайттардын кутучасы деген сөздүчү, анау азыр неме фон койдуңар го, жашыл фон, аны жогоруда cover. Ошол coverге мынау темно-синий түстө жазып туруп койбойлубу? Ушул сөздү бул жерден убирайым. Бул жерде ушул сайтыбызга көңүлдүү саякат деле калсын, кутуча бета калсын, анан мыкты сайттардын кутучасы дегенде ушул баннерге или кош келдиңиздерби деген ушундай бир сөз жазбайлы баннерге. Же сөз болуп ажырап кетеби? Просто мына жерде чындап эле воздуктар бар экен да, 3 сөздүн арасында. Көп эме болуп атат да, анан мондай бир эмеде тип-топ эмес, а мондай там как будто вот прям эме как композиция болбой атат сол жактагычы эме между вот этими словами, предложениями очень много. Можно текст, знаете, текст побольше добавить. Или уберите пробел между ними. Посмотрите, как это будет выглядеть. Да, просто пробел дерін алсасыз, жылбайды. Ортасында пробелдер бар да. Рыска. Нет. Ошондой деле өкөсүп аткан эмтетти. Мыкты сайттардын кутучасын кичинекей кылып туруп, сайтыбызга көңүлдүү саякат кылайбызды чоңураак кылып койсок. Тиги кутуча бета деп ким тиги агай койду муну? Мен жазып койгом. Ладно, это как Это же бета-версия, да. А тиги розовый Мен жазган окшойт деп ойлодум. Эмнеге розовый болуп калды тияк? Жанагы Мен алмаштырып көрдүм да, азыр кайра алмаштырып коем. Ошол жерге кандай текст жазыш керекпи? Же монтип турурсуңбу? Анимация койсо болот да? Анимация мына компьютерде бар экен да, ага анимация болуп калат да. Бытылдап кетет. Негизи болот экен да. Мне кажется, просто чистый просто фон нужен и все. Освежать эти эме турган, бытылдатып там ничего не нужно, потому что тут и текст, и с правой стороны уже есть вот эмелерибиз и такс. Көтөрүп койсокчу. Hello дегенде кичине үйдө болобу? Бирок бош болуп калды, нормально эле. Жана Ой, болбойт экен. Демек түбөлү коелучу. Бузулуп кетти.
Мына моундай жакшы болуп атат. Могу фон, мне кажется, нормально смотрится. Как вы думаете? Мне кажется, беп-белый болуп турганга караганда лучше смотрится. И эме, так, давайте тогда кутучасы. Второй цвет. Сайтыбызды. Второй цвет керек. Так. Сайтыбызга көңүлдүү саякатка алайбыз. Он там не вот это, которое эмоджи смущения эмес, а что-то такое. Давайте добавим это немножко дешевит да биздин эместичи. Ошону эметип салабы, ошону алып туруп, ошонун ордуна ракетку или что-то такое другое, да? Типа, поехали деген сыяктуу бир смысл да бир нерсе кылыш керек. Ракета болобу. Наверное, ракета. Смайлерде ракета бар го. Ракета бар астындачы. Долбоор жөнүндө ичинде бар да ракета. Жок, мына жака алып келип келип кой, иконка койсо болот. Можно продублировать, ничего страшного. Эки ракета окуп кетсе эмне окуп Майли. Кайсы точка эле? Двоеточие коюп туруп рокет жасасыз. Или мен английский поисктен жасасыз. А то будет искать. Ладно. Кандай болгон? Двоеточие? Двоеточиені жасасыз. Эми бул жерге рокет деп жазып көрсөз. Англисче. Бар кеми? Ошентип. Все, мне кажется, на сегодня, наверное, достаточно. Сонун эле. Супер. Вот такой фон, мне кажется, этот, ну, как бы, не знаю, менин со стороны сейчас, да, именно лучше, кажется, смотрится, чем просто белое. Как вы думаете? Да, потому что сверху пустое пространство какое-то, да? Да. Мне тоже А нам казалось. полностью... Можно поиграть со цветами, это как на завтра же ставить. Да. Ну, ладненько. Давайте тогда до скорой встречи. То есть мы встречаемся в воскресенье, да, значит, да? И Кутучадан Арчабек, да, выступает, я так поняла, да? Ушундай болгон болду, ушундай договариваться этиңер беле. Да. Орусча, кыргызча сүйлөй бер дедик. Аралаштырып эле. Ой, эч эмеси жок анын эч кандай. Ага. Ну, ладненько тогда. Всем хорошего вечера. Сонун иш кылып турсуңар. Чоң рахмат. Я горжусь вами, честно. Как бы мен эметип такыр убакыт эметпей, ден соолугума дагы байланыштуу, анан иштер дагы аябай толуп такыр убактым аябай кеч эме болуп кетти да. И не могу зайти, в то же время переживала. А вот сейчас посмотрела и я горжусь, да. Я горжусь, өзүңөр эле сонун, видите, все в ваших руках экен. Сонун эмелерди, иштерди кылып турсаңар, аябай сүйүндүм. Буюрса экинчи спринтибизди дагы, кажется, бардыгынан ийгиликтүү бүтүрөт окшойбуз биз буюрса. Экинчи спринтти. Ладненько, баарыңар жакшы жаткыла. Спасибо за ваш труд, за ваше старание. Как бы сонун, как бы. И вообще вот эта вот атмосфера наша, да, команданын ичинде, оказывается, и чувствуется башка командаларга деле. Еще момент, протокол ким жазат? Ошону эметип койгула. Мага чыгарып койгула. Мен YouTube'га киргизем да. Хорошо. Ким баштаганда договариваться этиңер беле, ким жазат эле эмени, протоколду? Жошкар эмеспиз. Мерим жаза бересиңби? Кыска эле. Кыскача эле там не надо. Ага. И там некоторые места отметите, да, что вот Мерим или Нурайда, кто это вот Нурайда. И Нурайданы, что вот мы дагы бир анын эмесин талантын ойлоп чыкты эмелерди. Жатат экен. Ага. Эмеге и биздин ошонго киргизгенди унутпагыла, протокол эмесин анан аяктан копировать этип туруп берки веткабызга деле киргизип кое беребиз эмеге, Discordгачы. Ну ладненько, жакшы жаткыла, баарыңарга чоң рахмат.
Получается, сейчас, да, все, теперь, да, презентация у нас кошумчалар калбай калды, кечирип коесуз, мен неме болуп калдым азыр, бияка кичине көңүлүм эме болуп калды да. Башка эч нерсе кошуштун кереги жокпу? Мен неме кылып сурайм деп унутуп калып турмун. Каяка? Ну, надо вот осталось фон добавить, это я добавлю. Что еще там? Текст. неме Мен иконка А. коюп койсоң сөздөрдү. Кай жерге? Иконка. Жана долбоор жөнүндө кыргызча викисловар дегендердин башында тетрадька окшогон неме турат го, ошого иконка коелу. Ошону айтып атасызбы? Ал жерге иконка койбой эле же иконка коеюнбу? Же бир точка алып коеюнбу? Жашыл точка. Аппак эме болуп койсо болобу? Точка өттү эле, жашыл өттү эле басылып кетти экранга. Ак. Жөн эле ак төпүштүк кылса, мына жери жок болуп кетеби? Ак эле бир фонго Ремов кылып таштасаң болот. Болобу эмесин, иконканы? Алып койсоз. Алып койсо болот ремов кылып. Бирок эме болуп калат да. Ал по умолчанию туруп калат да. Так. Эл аны көрөбүз да. Ладно, мен иконка коюп көрөм аны. Хорошо. Жылдап кетпесе. Но сиз билесизби дегенге тоже нужно что-нибудь придумать, да? Да, я поставлю. Вот текст что-то не гармонично смотрится, да? Сиз билесизби? Кайсынысы? Жок, вот сам текст вот этот, долбоордун мүчөлөрү, кыргыз сайттардын каталогу. Может нам подобрать шрифт как вот как у Кутуча? Ну, көз. Бар да, андай шрифт бар ооба. Балким ушул иконканы өзү эле калтырып койсокчу, сөздөр и так түгүндө жазылып турат го, сиз билесизби деген. Андай деле кылып койсо болот. Тогда еще чище будет смотреться. Да, давайте так сделаем. Бул жакта футер болбойт да, футери көрүнбөй эле. Могул башка бет даяр болуптур. Мына могул жерде эме болуптур, анан футери жок болотпу? Бул жака керек эмес го дейм э. Ошонго жазылбайт го дейм, э? Эме да. Башкалар Китепчеде жазып жатат да, неме кылыпчы. Мен просто бияктан эмеде азыр келечек диджиталда делечи эме болуп андай коюлуп, как сайттай кылып жасагыла дедиби. Мен өзү Азамат агай менен жолугушууда болбой калган үчүн мен көп могулардан артта калып кеттим да, уруп калчу. Ошолор эмеден футер дагы жасап неме кылабыз депчи. Ушундай болобу? Могул как Notion'да деле как сайт катары көрсөтүшөт го. Билебиз, коюлат экен футер, коюп атышыптыр башка. Еще там эмелерди, ссылки. Сейчас мы поставим туда. У нас же социальных сетей нету, других линков нету, зачем нам это? Азамат Байкен Инстаграм каналына алып коелу. Өзүбүздүн каналыбыз жокто турат. ачканы менен чын эле ичинден толтуруш жок да бизге. Да. Нелерди коебуз ага. Эме деп коюп коебузбу, жанагындай линктер менен кайра ушул каталогдун эмесин эмеледер. Бар кетет да. Ссылкалар кайталанат да. Кайталанат да. Биз деген аны полностью макетте сонун кылып жасап атпадык белек. Аны кайра өзү ушундай эмени бул деген ошо агай ачып берген эмеби, Агай ачып берген жанагы. Мен ошол, Вот где мы сейчас. Я сейчас думаю, вот у нас же не совсем сайт, правда? А вот мы сайт будем делать, мы обязательно футер, навигационный бар добавим. Зачем нам лишнее, да? Вот заходит, видит, есть каталог, да, галерея вида. Все классно, user experience, user interface WordPress. Зачем все лишнее? Деп тургон, мен өзүм укпай калдым. Эди ушудан же WordPress-тен дептирби, ошондой. Агай биринчи ушул Notion'да жасагыла деди. Анан WordPress боюнча жазышкан агай эмки жумада WordPress боюнча көргөзөм, анан ошол жактан жазып баштайсыңар сайтты уже деп айтканда.
Я так поняла, он просто сейчас хочет мындайла примерно, вот, чтобы какая-то визуально эмелер болсын депчи. А у нас сейчас кто? Нурайда, да, спрашивала? Нурайда, без ананги, без мы уже над настоящим сайтом уже работали, макет делали мы прям. Аева прям, эмитал, башка бейт, вот это все уже к верстке. Агай сказал, что нужно сначала просто потестить, пилотный вариант сделать депче. Просто ушундай упрощенный вид кылгыла анан ал деген действительно мындай ходовой болуп эме болсо, активный эме болсо, анан гана совета беритесь, анан ошентип какие-то уже серьезные макеты делаете, ошого время тратите эле азыр болсо андайдын кереги жок деп түшүндүм да менчи. Сначала просто вот попробуем, а если жакшы кете тургандай болуп көрүнүп уже ушундай болуп атса, тогда уже за сайт депчи. Агай деле сонун деди го. Сонун болду деди. Сонун ичиндеги маалыматтар аябай мындай сонунда керектүү баягы баарычы неме болуп чыгыптыр. Сон. Менин оюмча да самое главное нам просто суть показать, да, вот так можно привлечь депчи. Да, главное контент. Контент показать. А как это оформить, сделать, это же 5 минут, как бы именно. Алай десе, мындай эмес, я хочу именно башкы бет сайт видеть десе, ну деле отура калып батыле жасай коебуз, анын эмнеси бар экен. Самое главное, из чего будет, какие эти контент ичинде эмне болот, ошону нам показать, да. Вот. Ошентура берсин. Не будем сильно сейчас утруждаться, эметпей. Көрсөтөлү, если он скажет: о, супер, ичинде вот то, что идея целая, супер десе, тогда уже и оформлениеsin ойлонобуз, и как это лучше этот эмете алабыз, ошолордун баарын ойлонуштурабыз да. Пока пусть тогда. Ну, я понимаю, нам скидывали всякие, ну, ушундагы прям как сайт көрүнгөн, как можно сделать так, ну, ушундан дагы ошондой эметилет экен. Улам эле Там скидывать. суперсо, нож менен интеграция. Да, ошолорду көрсөтөт, но мне кажется, сейчас нет нужды. Сейчас мы аны дагы убакыт көтөрүп ошентип сонун кылып аны жасап алабыз. Потом они опять там что-то ведут, да? Вот этот контент убери, тот убери, вот это не нравится, нужно обложкалары что-то вот так деп. Лучше пусть черновой вариант посмотрит и скажет, мы это все исправим, а потом уже в чистом виде туда переведем, да? Хорошо. Главный контент. Да, самое вот это. Мне кажется, если где-то что-то бирдеме кылсак жана бүгүн дагы агай кирген турбайбы, ал айтмак немножко направление бермек да. Вы кайра эле повторяете, как у вас там Notion, да, это нужно как сайт сделать, андай-мындай деп, мне кажется, айтмак да. Он, в принципе, ничего не сказал, значит, он как бы да, а параллельно WordPress андай-мындайларды карай бергиле деген ошол болуш керек. Сейчас мону контентин көрсөткөндөн кийин анан ну давайте теперь шаблонго отургузгула депчи. Ошо. Ну ладно, давайте не будем задерживаться. В принципе, мне кажется, достаточно работы для второго спринта сделали. Арчилик кылдык көпчө 90% арчилик жатат го, по-моему. Капап коюп, могу эмелерде, фондорду. Молодец, это столько труда, это вот каждый карап коюп айтып койгон эле легко, да, а это все думать, это молодец, Арчибек, чоң рахмат. Он, видишь, уже полностью смотрит и убирает, да. Арчибек, а вот это вот как в виде футера долбордун